gdje su se rađale priče. Centar Metkovića je jedan od najljepših dijelova našega grada, a Metković je inače jedan od najljepših gradova koje sam ja upoznao. Centar Metkovića je zapravo bilo i ovo korzo šetanje, to je korzo ili šetalište. Ovo korzo je išlo okolo i sve gore sa vanjske strane parka do mosta. Subotom i nedjeljom, kad se nije radilo i kad popodne nismo išli u školu, u pravilu sva mladost Metkovića i okolice se skupljala ovdje na ovo korzo. Tu smo šetali, tu smo se družili, tu smo se upoznavali, tu smo se zaljubljivali. To je bilo ovako, nije se moglo proći, puno ka šipanje. To je bilo po 1000-1500 mladih ljudi iz Metkovića, djelovaka i momaka. Tu smo se družili, šetali, pričali doživljaje iz škole, neki od nas su igrali nogomet u Neretve, pa smo onda prepričavali događaje sa utakmica i jednostavno u tom druženju smo jačali naše prijateljstvo. Ali s obzirom da smo mi svi se međusobno znali, pa smo bili tolerantni, pristojni i normalno da ako treba malo i zaobići, pa malo se lijevo, desno, tako da smo se stalno u tom pravcu gibali. Družeći se ovdje subotom popodne i nedjeljom cijeli dan, doživljavali svoju mladost. Jedan drugi dio našega života kojega nismo mogli doživjeti ni u kući vlastitoj, ni u školi. Jer to su drugačije sredine. Ali ovo ovdje je bilo ono istinski, naša duša, naše srce, naša ljubav, naša radost i veselje, što imamo tu priliku međusobno se družiti. Sad vi zamislite za recimo 5-6-7 godina kad malo porastete, zamislite da postoji nešto ovdje i da se non stop međusobno družite, šetate, da se družite sa svim prijateljima iz 8-godišnje škole ili se bavite nekim sportom i onda ovdje sino dođete u slobodno vrijeme, uživate, družite se, pričate, jačate vaše prijateljstvo i tako dalje. Dakle, to je nešto što dok ja budem disao, dok budem živ, ja to nikad neću zaboraviti i nikad mi osmijeh sa lica neće otići kad se sjetim tih stvari.